Wara snin twal ta' stennija u sejhiet ripetuti, sa fl-ahhar se jibda r-restawr tal-Forti Ricasoli b'investiment ta' miljun ewro. Ix-xoghol mistenni jitlesta fl-2021. Il-Forti Ricasoli li jinsab il-Kalkara u l-ikbar fortizza li nsibu f'pajjiżna, fortizza li nbniet bejn is-snin 1670 u 1698 mill-kavallieri ta' San Ġwan. Min barra l-arkitettura mill-isbaħ li fiha, f'nofs il-forti wieħed isib kappella li ddedikata lil San Nikola. Sfortunatament, din il-binja storika tħallit fi stat ta' abbandun, tant li partijiet minnha ntilfu kompletament minħabba l-elementi naturali, peress li l-forti u mibni mal-baħar u allura żgur li l-mewġ u r-raxx tal-baħar matul is-snin għenu biex ċertu partijiet tal-binja intilfu. Fis-snin li għaddew, dan il-forti kien anke jintuża biex jinġibdu xeni minn films bħal Gladiator u Troy. Kien hemm perjodu wkoll meta partijiet mill-forti kienu jintużaw bħala depo fejn kienet tinħażen materja prima li tasal Malta u parti oħra kienet twaqqet sabiex tgħaddi triq ġdida. L-Assoċjazzjoni Wirt il-Kalkara kienet anke bdiet petizzjoni sabiex titqajjem kuxjenza biex l-awtoritajiet jieħdu ħsieb dan il-wirt storiku imprezzabbli.